Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizacela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje uyakhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza-ke nje lapho manje-ke ukuthi ucindezele ibhathini subscribe manje-ke udaba kulethele lona namhlanje sithi-ke we-M_K-ke laphana-ke impela-ke wayey'gqaja-ke nge-M_K-ke laphana-ke usevele-ke wakhipha-ke ividiyo-ke laphana-ke enza-ke isimanga-ke laphana-ke ekhombisa ukunganami nge-M_K ukuhlehlisa-ke ukusula noma ukusula-ke icala-ke laphana-ke lamavoti-ke ayelibhekise-ke ku-I_E_C na-ke laphana-ke nomlisa kube sethi-ke yena-ke ngeke aphinde-ke avote ngoba abanakiwe-ke lapha. Kodwa-ke angifuni okuningi ukuthi mina-ke wakuzwa ngami, phela nje into engizoyenza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena. Ngizocela kuwe laphana sizwele-ke le vidiyo lena ungene kuma-comment section-ke usho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Mina bese ucinisa nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi bafowethu, hayi esixabane nani bafowethu ngendaba yepolitiki, lokhu sibanga ngiyaxolisa. Mina angisazi kwenzakalani manje. Yazi ngididekile ipolitiki, sengiyaphuma epolitikini futhi ngeke ngiphinde ngivote. Angeke nje ngiphinde ngivote mina, ngivote ngithiwa ngiyovota ngeke ngiphinde ngivote. Ngididekile impela-ke manje, angisazi kwenzakalani, kuyabiwa kwenziwani. I-M_K isula amacala kodwa bekuthiwa ifake icala lokuthi I-E_C ukuthi yarobha, futhi ayisarobhile kusekulwa amacala. Abanye bafaka iy'khundla, abanye basibiza ngezinje eNatali, oHelen Zille basibiza ngezinje eNatali. Hayi mina futhi hayi fusiseke indaba yepolitiki sebesikhohliwe thina nathi sivota. Hayi fusiseke, mina ngeke ngiphinde ngivote mina. Uphethe ulokuzana ngabe ugesi uyenyuka u-300 uthola 76 unit, moshakele nje hayi ngeke ngiphinde ngivote futhi nina futhi esixabene nani bafowethu, ngiyaxolisa. Phinde ngikhulume ngepolitiki, phinde.